Hello da mem. Nimin lama governor in sarkar thar malak dan tur thu asoya. Chu thu soi chu voina hian motion of thanks ne ania. Motion of thanks chu governor chu soi kha engan minister le MLA ruling le opposition ten tha anti thu le an pompui thu soi na hun kha ni maya. Chu ba ga chonin governor chu soi changa tha anti lai te le enge mo comment pek du an nei te le suggestions te po ling chu chu tiang soi na hun tur chu ni mai om takania. Entir nanin SEDP abdong velo chung ko singruk te kha nin SEDP an don velo chuan an khong ai thak om don mange ti ang chi te kha soipo kha apoi lem lo nin ka ngai ani hei voina soi ani SEDP lo dong lo chung ko singruk oh my god dong ve nge se te po an ti ani ang an thane mai na kha afak om shrim ani ma se ka ngai to me chu SEDP lo dong velo singruk an om ti kha voina haron soya ang tingi an sarkar lai khan SEDP khan don tir mai lo an sarkar lai khan SEDP kha don tir vek mai o maniaท่านจู่กลุ่มงัดชูอันสกอร์ชูก็เสียงรุกไล่ SEDP อันเราละดงเราโมอันที่นั้นกลุ่มงัดจู่นี่สังนี่โดนอันเนี้ยนี่สังขัดจะเรียนเลยใช่ไหมเนี่ยนี่สังนี่โดนนานโถหนูปนจู่ที่จงจวนชูก็เสียงรุกไล่ SEDP อันเราละดงเราเกี่ยวกับเรื่องเทียมเทเรานานถกเราเงี้ยเองที่เงี้ยตีบีก็ได้ดินหลายคนหนูแหละhey tilti thei to lo nuwa thanem bangai fa kha fu berem ha ka ru han ron me me viewers te khan nge ngai ve dan ron soi ula I ram chang ka chonin election le hi hei an hak lo thang pui nan thok tan pop pop election dona vote zone nan te hian na hin khe ngai lo shim shima example pakhat ka pe cheunga tuna Assam chief minister nilai I pu himanta Biswa Sharma himo he hianin nei a campaign lai khanin min than tin chuan thalai tan sarkara apo sang hetin nuai khat chuang ka siam sakanga te mi khanan oilo lutoka ma se asoya tuna chuanin nuai khat le singa chuang fe ti khan post khan on siam chok to e ka chen te po an lu to ma video ma sa te po ko soi zui ro mayang ram changa chuanin election le hi vote zon nan hang lo na hin thok pop pop na khan khek lo election don vote zon nan han mo chu wang chuan an sarkar laia mani party policy po ti hloting theilowa sarkar thar ruling party ZPM party hena SEDP ti hloting tura hey indirect ang reng dewa request va pe kha ang tario maya ki ma lo mai dan ni chu diklo mai the mi po mo viewers te khan in ngai dan horon soi veru comment section in ngai dan ron soi hi tang kai mi chi sang sang in ngai dan chi sang sang kan ne ya khatia kan ngai dan te kan soi te kha lue me mani tisonin kan chief minister pulal du ma lai hianin thule la ma chu SEDP sum hi khoi chet lo tur kha mani khan ti mak to mai box si a helai bo ro khi a hot chho thei don riu min ga shria te ki a phei chon mo khami kha karon soi ma sadua tin adot le a chuanin voida tho khanin kan MLA pularin sa khanin motion of thanks ni ni a voin hi khami a khanin hei thil tru lo de kharon zep tel ka ti a tru lo ka ti na chan chu mo a thu soi kha ram ma son nan tang kai na ani ni lo ani ram ma son na thil tang kai te po soi ve tho a tha ma se tang kai lo de pakhat kha e camping kha lo kham deu china kha tiang an ron soi khan video ma sa po soi to tho tu na a video e kan play lo kang thian te drama salama kan lo thut pui to thin kan senior pani pu speaker ka chau che pe kan senior member te pani aizol west 3 bial tu le south 2 bial tu te ka tor puya minister an lu nge ram mi pui kan lo nga ya han bial mi pui te ka tor pui tak zeta ti nei ZPM tu ber prism lama tang hian minister an nei lovin ka ria pu TBC te lu turami ngai an nia tin pungwan pui te po zo nam frang ina ruai tu kan nei kan leader kan lo en thup le kan be sei an nia amaro chu ZPM party ina mi fel le tha ai rung na film tura an than chua ji ngan tel lo nge ka relowa ka tor pui le ni ti kha kan soi tel du bok ani e he governor speech hi governor thu soi hi tha ka tia ka thlope hetia a soi mek lai hianin e voina he notification hi ka dong amo khai ka khisak me John sa hianin a Instagram story hianin ron posa a thai ka ti khop maya a chan chu thil sha jiang lawa tia lo soi pop poizia darlan na tur ni pakhata voice notification a chamo pu lalmuan puya punte advisor to chief minister political advisor to chief minister tin pu TBC lal ven chunga finance advisor to chief minister
advisor to CM finance mo pu TBC le pulal mon pu ya punte te he nge ka khongai chuti khati minister an ni lo oh hey advisor to CM hi pudu ma po khani na ron soi to wa an level tur chu minister of state level de nia asang mu tu kani Aizol West 3 le South 2 bill tu te hi ka khongai le ti boka abial mi pui te ka khongai le ani te atia achan chu hei alo senior to te na tia minister eng mon chang lo te ti ang chi vel khamo ai a khongai thu te kha ron soya Aizol West 3 bill a hian ka om ve a min khongai ma le min khongai nu hian kanun hi adang lam ran pa mi lo wa ke phei chu kala pa ngai very khop mai tu na phei chu mo pu DBC le pu mon pu te hi ka khongai le ni ti te kalau mu dan chon hetiang thil hi politics de wa thlir chuanin divide and rule policy hi a ang ka ti ni purin sanga chau hi ni lo wani min lama pokhan opposition MLA dang te pok khanin speaker first timer beinan tak khanan manga hemi hi speaker ni om tak speaker ni si lo te a senior zo ka speaker zong hu zo lo ti thuleng wak me ang chi te kha khami kha hey speaker thar an va tham lo ve te ka lo ti dewa an mu sit de we mo te ka lo ti a tin hei ka soi du ber choni karil ro hemi hi aran om ta ZPM party chunga in mu thiam lo na tur mo party workers tena an value pa council mo ei an pu te laka ei lung oi lo na ril ru an vatu the na tur ang politics kha tong kam hang khan ZPM party chunga anin lung rual na ti che tum na politics ten om deu ram ma son na politics ni lo party le party in be na politics ten om deu ang hianin angai the na chin na om tatlet ka ti ani ke ma chuan achan chu ngai lo ka tuma ma se ka ngai to nga tinge te heron soi je khele ba han tru lo thei tak ka ti thina chan chu ram ha son na tur eng ma om lo wa ka tinga ron soi khomo kan MLA te hi ram shoi tu tur le ram ha son na tur na thok tur mi pui rong bol tu tur te an ni a he tinga thil ho deu in khongai na tak po ni lo le indu sak na tak po ni le em lo wa indu sak na tong ka phena he party in be na politics ompal thei la ka tang hianin film khoravan thadon MV o ka ti a ke ma chuanin ke ami mal tak phei chanin engma an chu so hian min effect ve lem lova ma se viewers te na in share tura ka du chu ka lo share ve chewa politics in mind game ania kan rin phak ba hianin thil hi mi hian an lo thiama politics in lo khel thiam de ya chu wa chuanin chi de wa ngai to phei chuanin kan politician te inkara chuanin engma in huan na tem ve kha chu om lo mai thiama se hetianga thil an ron soi thin hianin he lama khan effect kha ngong thui deuh kha alo nei thei ni ti kha hre thiam hi alo ngai khop mai ni ti kha hemi video call tlang hian ka ron soi ve le dewain hlok pui nge po ka ringa in ngai dan te kha comment section a ron soi lo chan chu ka ngai dan hi dik vek non lo ti ka sia chu wan chonin ka ngai dan dik lo dewa in ngai te le nang manin kha tiang kha ani lo wang he tiang zo khi ani ang tia in ngai dan ang chi te po kha ron soi ru a leng vek ani ka comment section hon a leng vek ni ka lo chia thlap zela achang chon ka lo hlim puya achang chon ani don mangi ati te po ka nei ve a ron in thla song lo la comment section a khon video le a kanin hmule theu don